Mayong gabi nga binati og minahal ko matagal. Okay. Katong ganahan mo palit og balot na tay available diri sa 7-Eleven niya at bangkin sa Matalong Fire Station diri sa lungsod. Okay, katong ganahan ha. Balot. Balot. Kadtong ganahan mo palit og balot na ta diri available ta sa 7-Eleven Matalo.